اوفیسا کاروبارن انجمن خوجهی گریدای با انکسیو سردانا انجمن خوجهی یه پاکروان نصرالدین برهک لدورا چل آغا و آلیان دکر برز محسن طاهر، سعید نعسو، فادی مرعی او جواد بریو برن تیدا بحثا مجارن هریمی بگشتی و چوابونا دانستاندن انجمن خوجهی بسکرتاریا گشتی را هروها اندامن و خوجهی مداخله خو پیشنیار دکرن بردانية أم هر چارده أوفيسي خوجهي لكردستاني بوار سردانا وابكن بوار رونن ما بست أوا أم لسر روشة سياسية ياغو كردستان سوري تيرا درباز بهم تسكنن هر وسا روشة تنظيمية أنجمني خوجهي چوك رخنو تيبيني واجبو كونغري چارمي أنجمنا الاجتماعي كردي للسوري بيدا مزراندن وچوا أم كاربن أنجمنا خو تفعيل بكن شحالكي باش بيخن حالكي باشتر باوی میدیا اندام خوجهی پاکروان نصرالدین برهک کیف خوشیا خود دیار دکر بسردانا اوفیسا کاروباران و هیوی دکر کو بردوان با او اوفیس بوها سردان هاتنا شاندا مكتبة مجالسي محلي جبو مجلسة محلية شهيد نصرالدين برهك جبو راسا هفالي المجلسي ببيني آراء ايوانا ونريني لسر وضعي السياسي كردستاني وكردستان سوري وسوريا بتيبتي ولسر وضعي مجلسي وشانداج درفا طبعا أبا تمام هاتنا قفتو كرين وهفالا جي نريني خوش بو مؤتمري تشارا جبو مجلسك بيك أين مجلسك مؤسساتي تفعيل ببي وبكاركي تشالاك وباش رابي وخاصة المجال داخلي دا يعني مجالس محلي بن نمونك جبو بيك أين ما في منطقة كرد السورية وقت زانین کو برودمک اوفیسا کاروبارن انجمن خوجهی یگریدای به انجمن اجتماعی کرد سردانا و خوجهی گرکه لگه دکر لی ایرو روج لباجار چل آغا همان کاری پیکتینا و ددان نشان گو سردانا انجمن خوجهی و گهداری کرن پروژک سرکیا لجموع اوفیسه برزان حسین باجار چل آغا آرک